Ovo je ulica Akacija broj 29, a ovo je Erik, učenik koji vodi dvostruki život. Jer kad Erik pojede bananu, događa se neverovatna promena. Erik postaje Bananamen, uvek spreman da stupi u akciju. Bananamen upoznaje doktora Mračnog. Mogu li dobiti gosan kiflu pekara? Ne, nije kod kuće. Morat ću da ti podignem ulog. Dok su se Erik i devojčica lepo igrali, zlokobne sile su smišljale kako da unište Bananamena. Da, draga deco, to su opak i general Buzde i njegov školski drug doktor Mračni. Kažem ti, doktore, mogu bi da osvoji sve da vidje tog Bananamena, nekad pomislim da je ne uništi. Ne, moramo da ga uništimo, Noske. Rekao sam ti da me tako ne zoveš. Izvini, generale, izići ću ja na kraj sa bananom. Samo ga ti dopremi u moju ordinaciju, a sve ostalo ću ja urediti. Upravo smo čuli da ako se Bananamen lično ne pojavi da pregovara sa doktorom Mračnim, nastupit će kraj sveta tačno u ponoć i film će biti otkazan. Jao, ne smem da zakasnim. Ali, gdje je taj doktor Mračni? Železnička ulica 42A, požuri Bananamena. Jezivo izgleda, zar ne? Slavni Bananamen. I neslani doktor Mračni, zar ne? Kako je to otkazivanje filma u kasne sate? Recite mi. Sve u svoje vreme, Bananamene. Prvo se raskomoti na operacionom stolu, pa ćemo početi lečenje. Lečenje? Meni ne treba lečenje. Odlično se osjećam. Nemoj biti mnogo siguran. Evo anestetik. Nemoj da odeš. Treba samo da zagrajem mašinu za podmlađivanje. Gde sam? Je li to mali slavuj? To sam ja, šefe, Vranan. Ne brini, smislit ću nešto. Eto, samo aktiviram spravu i postaješ banana tinejdžer. Da, dečkić. A sad? Ko je ta slatka bebica, ha? Buđi, a sad ćemo da slikamo bebu za sve obožavatelje Bananamena na svetu. Noćas, sudbina sveta i dalje visi o koncu. Iako je ova slika autentična, Bananamen ne može da nam pomogne. Ti si, doktore. Moj plan mi se skoro ostvari. Šta je sa Bananamenom? Primenio sam mašinu, smanjuje se. On... Ćuti već jednom, kako da razgovaramo s tu galamu? Daj detetu bananu, to će ga smiriti. Pa da, evo dete bananica. Halo! Imam jedan problemčić, generale. Ja ću te zvati posle. A ti, pripremi se opet za smanjivanje. Ne, ovako je na tebe red, doktore. Zdravo, generale. Ovo je mali slatkiš je doktor Mračni. Imaćeš mnogo posla oko njega, pa će zaboraviti na osvajanje sveta. Bar za neko vreme. Potpis Bananamen. Tata. Tačno, obožavaoci, opet sam uspeo. A sad moram da se vratim na večeru. A šta si to sad radio? Spasavao svet.